na ang khamon yama phaikia Facebook live tamne ke sing nukha je roman script bagai sing Kokborok no sinyan bagai je amsak san tong laimani tini Tripura state government winningly sititei borok singna thangna bagai kaisa committee khaikia bongni copy sing mankha amala 27 তারিখ জুন খাইজাক ফেবাতিনি পাবলিশিং খা অব যদি অ কমিটি ন যদি ফর্ম খাংকাই অ কমিটি ন যদি চিনি Kokborokni স্ক্রিপ্ট ন নাকি হাংকাই অরসং Kokborok রোমান স্ক্রিপ্ট বাগে ডিমান্ড খায়া পুন চগু তামনে গয় जों नुखा कमिटिनि जे चेयारमैन डॉक्टर अतुल देबरमा जे प्रब एमएलए दङो Afrono bo Kokborok Development Committee ni chairman ang jak 2018 chimi 2023 jara mungsapono khayawoi bo Devanagari no pressure wochin Kokborok script ni je issue no bo abono dilemma khayoi abono pending khayai amhai ki time killing khayai tabuk je state government borok chini press haro movement je chini borok kwbangma organization students plus NGOs rok je political party rok je movement khaiman holo borok just public ni nos thanda khanya bagai peace khanya bagai borok committee khayo nei officially record ni bagai borok mo khaicho o committee o black hai one shot tai tongo narok saimanai rok narok amon bagai black thinking khaji special ani angoro message nasini MLA MDC te joto leaders kotorok te joto NGOs ni lead khai tangai rok te Kokborok roman script na hamjangai rok narok o committee na cheng rehenta wansumdi obongkha te nung jesepon demand khaji te roman script maya o committee ni convener bo jibbono phono bo roman script riya febaro swiya nini 99.9% puno to puno bo Kokborok script no roman script favor sai tamne bo 1% no bo botong 1% je roman script nayan thani confidence je borok naya bo bai ke roman script favor report rimanai abuni bagai mom Kokborok roman script bagai